Magsukol ha guru na to kayo doon to. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala. Amma ba'd, Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Muna-muna ingkatan sa sanglitan iban pupudjihan tupot sadya pa katunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala salta in salawat iban sin salam singkitan yu tap-tap pataurun papanghuna tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daing ha mga daran hipagkasarang sukol singkitan yu pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin yari pakitan yu biubusan waktu iban pangumulan, iban karayaw simbaran, amuin tumunay sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli mga maas sing kami palanggungan ha pag-agama, hitukbal na muin sa salam-salaman kanyukatan halapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna-muna, mapuas dahin dito, masi-masi pakita niyo yari ha amuin kitab ad-durusul muhimma li'amatil ummah. Amuin pangadjian hikang putagpito, palihalan sin amuin pag-anib, paglayo dahing hahinang amuin kasirikan, pagsakutu, pagdihil limbang, papag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban na sin amuin tibayhuan, sin amuin mga hinang maasiyat langgal sara, patuhan na tu Rabbul Alamin. Nasabot sin kita niyo, amunain pag-anib dahing hakasirikan, amu iban pito amuin makajulja na makakangiha manusia, nasabot dahil dito inamuin pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin sihir, iban sin amuin pag asagdugo, pagbuno, amuin laong tabihan, hawayrun kapatut amuin hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, damikyan amuin pagkaun sin alta sin anak yatim, iban sin amuin pagkaon sin riba, iban sin pagpagoy rin kapag atubangan, iban sin satro, damikyan iban amuin pagtuhuma, pamanga sila amuin mu'minat, mga kamusliman laong tabihan babae, da nasambil usog ang mga kamarwan nila haway kasabunalan. Damikyan nasabot dahil dito inamuin laong ta pag maasiyat parwa maas, iban sinamuin pagbugto sin pagkasila sa mga kampung lasya taimanghod, iban na sinamuin pagsaksi sin atin yabukon bunal, iban na sin pagsapa sin hakaputingan amuin, iban na isab sin amuin laong ta mangdihil kamudaratan pangdaig long tabihan bay, pangdaig uno-uno na long tabihan mga labi-labi na amuin magdaig bay, iban na sin amuin pag-anyaya amanusia, daing naman ha amuin pag-asagdugo papawangalta, iban sin pakamaruan, iban na sin long tabihan amuin pag-inumalak makahihilo, iban na sin pagpanayam apus, iban na sin amuin tumbi, pagdara, bisara, matumari. Iban na sinamuin ununo na in mga amuin way nasabot dahil dito amuin iyan halom sin Quran, iban sin sunnat sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amuin liangan, tiagahan, nagbanda di papahinang katutanyo sababin niyan dahil ha mga amuin hikangi katutanyo dahil hindi naman hadunya sambil sampay paadlaw akhirat. In mga amuin dusa nagkasabot sing kita niyo lima bayat tumuhunit na muna balikan hambuk-hambuk sa sabot sing kita niyo kayo doon amuin bialong ta hakasamutan. Inya tuleng ha mga dusa rakula Allah subhanahu wa ta'ala subay aniban ang paindusa ini mga maas sing kami ha pag-agama bang laong tabihan hinang di manjari, hinang liangan, ini
in kangian niya ini dahil hindi naman dunya muna sampai paadlaw gana ka nasusungon adlaw akhirat amuyat to in labi-labi na inamuin ngi niya tuod ha isiyo in himinang kaniya kulang labi intiog tuban sing kita niyo haamuin pangadjian 5 bayri haamuin pangadjian hikangko tagpito ha kitab na sabot sing kita niyo kain doon kaina amuin palihalan sin pagkaon sin arta sin anak yatim palihalan sin pagkaon sin arta sin anak yatim siyabut di imparman sin Allah subhanahu wa ta'ala innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara ini ni umparman sin Tuhan na Rabbul Alamin hatungod sin laong tabihan pagkaon sin alta sin anak yatim bunal tuod sa bunal tuod parman sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga sila amuin kimaon sin alta sin mga sila anak yatim zulman amuin labay dahil nga amuin lungkop anyaya at niya kiawa habayron kapatut innama ya'kuluna fi butunihim nara bunal tuod in amuin hakikat niya in kiaun nila in siyod nila palom sin jasad nila palom sin tiyan nila amo na yung baka kayo dahil nga apinal ka jahannam adakala aun mag-iyan dahil di kato wala dahil sab kamilaong nabihan kimaun sin alta sin anak yatim sa ingkaibanan kiawa nila piyami nila tamungon atawa kiawa nila piyami nila sa sakatan atawa kiawa nila piyag-usahan nila atawa kiawa nila piyami nila bay atawa uno nabihan puas lang na imbeta sin ayat hati niya amo rin pagkaon wala nakalamod inamuin bukon pagkaon nalaw na si mga ulama ang kanain siyabot sin Tuhan Rabbul Alamin dahil di amuin pagkaon sabab in pagkaon amo na ini in salago-lago kamumpaatan sin alta makaasimano si amo na makaon niya imaksud dahil dito impyami mo tamungon impyami mo sasakatan impyami mo huhulaan impyami mo lupa impyami mo kataan sinamoy nakawa mo rin alta sin anak yatim labay ianya mo bisan wala mo kiyaon inya to lamod dahil dito hapaganong pagkaon sabab yung pagkaon amo na ini in amo in salago-lago tibayhuan sin amo in kamumpaatan sin alta sin manusia amo in makaon niya ampain mga anak yatim ini nawayron panghati sin alta amo in kiyabiin sin ama ni labihan waktu na wapat in makahatira ini amuray na mo in biya na sinamin hisyuin kiyabinan dahin doon iban sin Allah subhanahu wa ta'ala labang pakaniya amuin di magmabuka patuhan Rabbul Alamin bang siya kimawa iman niya kimidjib sin mga sin alta sin anak yatim niyari inamuin banda atawakan pagpaanib sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin ayat nasabot kay doon amuin innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara amuin ininibun naltuod in mga sila amuin kimaun iman niya sin pangalta sin mga anak yatim innama ya'kuluna fi butunihim nara samun naltuod biada sila amuin in kiaun nila siyod nila palom sin tiyan nila biya sinamuin kayo rin apinal ka jahannam natanto to da adlaw susungon makananam sila to sinamuin siksa sin Tuhan Rabbul Alamin sabab in pagkaon
pagkawa sin anak alta sin anak yatim hawayroon kapatut ininireng mga anyaya rakula iban dusa rakula pa Allahu subhanahu wa ta'ala. In alta sin mga anak yatim suway hati niya di yan siya manjari amuin kausibaan, di siya manjari malawa amuin di nakaingatan at pinasubay palihalaon sinamuin hisiwin amuin kiawinan kaniya di siya pasaran susungon hitukbal matto pa amuin long tabihan bata-bata yato amuin nayatim inin mataudeng ha mga amuin long ta Quran aundeng ha mga Quran iban sin sunna na mayta hati niya hatungod sinamuin pagpalihala ibang pagpahali aamuin hari kita maka laog hari kita makaanyaya si mga pangalta kiawin long tabian sinamuin harap na matto pa mga anak yatim pagyanon biya kulang labi nasabot na sin kita ni ulima ba ini dito nasadya hatungod sinamuin palihalan sin amuin pagkaon sin alta sin mga anak yatim ini. Inkahupuan niya mga palangguan na mo hapag-arama in amuin kumaon kaw sin alta sin mga sila anak yatim ini nireng ha mga amuin dusa rakula patuhan na to Rabbul Alamin. Iban kaanyayahan dakula pa mga sila amuin laong tabihan anak yatim. Iban kaanyayahan dakula muna paginhawabaran sinhisiyo-siyo na biya kato amuin imanyaya ang mga alta na sabot. Sababin niyan biya na sinagi hak nila nabangkaw kimaon sinamuin bukon hak mo inyan dahil mga amuin dusa malaggo mahinang mo patuhan mo Rabbul Alamin iban papagkahimumano siya. Mapuas dahil dito bayta pa sin shaykh long tabihan wa aklu arriba amuin magkaon simpangalta labay rayng haamuin pagyanon riba. Ngayon riba ini long tawihan mahunit na masabot dahil mataw din tibayhuan niya. Iban sin imano siya pakanya suway maayad dahil di haamuin pagyanon riba. Uno-uno na in tibayhuan magkasabot hatungod sinamuin pagyanon riba. Subay biya kato maghali sabab iniyan dahil nga mga amuin hiaram tuod sin Allahu subhanahu wa ta'ala ampay mag-usaha riba ini niya bayta sin Tuhan na to Rabbul Alamin parman niya yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat in amuin pagribayan iniyan laong tabihan wayro barakat niya iban jul jana unda sin Allah subhanahu wa ta'ala wa yurbis sadaqat in pataurun sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin gandahan niya amurin amuin dahil hiayatin amurin amuin sarak sabut long taray di atau mga amuin zakat atau amuin hialal sin Allah subhanahu wa ta'ala alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas ini ni hadlaw akhirat adlaw susungon yung mga sila amuin nagkakaon sing ganda riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas biya sila sa panto namuin tao nahihilo susud sin saytan yaon amuin magtuad tungki atawakan magkiring matumari bang sila amuin mangun na rin hapakumulan nila matto pa amuin hukuman long tabihan hain hadlaw kiamat kan nasubay amuin mahali in pakanya rin kato amuin hatungod palihalan sin magkaon sin ganda riba naray hindi hajaman sin kita ni bihayaon amuin pagyanon mataod na amuin riba in duwayng nasadya in amuin dagbusan niya duwayng nasadya in ngan niya. Piaragbus na si Mano siya, long tabihan, indaginis dagbus, nyanan na sintao, indaginis ngan, sa in, hakikat niya hamuukda.
na in amuin bisis taraydi hamuin hakikat niya misan dugaing nain dagbus iban singan niya. Bangin dagbus yan at tinangan yan. Di mo kaing sadyay sa hakikat niya mo rin riba nga nan sintao paragbus ng sintao supaya iniyan laong tabihan makapakoy rin hukuman ini inyan kaya ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban kaya ingatan sin pakanya nagparagbus iban sin nagngan iniyan pakoy dahil nga amuin pagyanon riba. In riba ini hati niya ininireng nga mga maasiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Misam pa amuin nagdugaing indagbus ingan bangin amuin hakikat ni amura inyat to di da siya makakuha dahil nga pagyanon riba. Mataod niya nga ng sintaw lang tapaida atawa ununo na untong atawa ununo ng yanan niya biya na si mga amuin pag riswa bihayaon amuin pagtangdan sintausin pagdihil nganan na sintaw biya inini ikram lang hataw biya mga dirihilan sa inyat tuin hakikat niya mo rin riswa di da maig uno-uno na hingingan si manusia, banginin niya masyat na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukunin beses tarito, amuin inyaw nganan mo, sinununo na ngan. Biada sin long tabihan makahihilo. In makahihilo, inyan hambuok. Tiranan siya, hiyaram to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa in ngan si makahihilo rin na maabat. Di mo nakakausa na mo itong-itungon mato, bistahon sa imaksud niya katan hambuok. In Allah subhanahu wa ta'ala, hambuok din na mo hukuman niya rin ito. Misa na mo pindahan mo ngan, pialingkat mo ngan, yuno mo ngan, hambuok din maksud niya. Hambuok din maksud niya. Hati niya, hinang makahilo, hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan in riba. Apa yang riba ini aun hadis dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidain. Ini nih hadis sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li'anat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intau amuin magkakaon sin riba. Iban sinamuin dara akon matumari kakahinang yaon. Iban sinamuin magsusulat kaniya. Iban sin simaksi hinang yaon. Inya to kataan lianat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabang kita nalaanat na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biada kita nalaanat sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Subayin manusia, laong tabihan amuin, mahali, maanib, lumayo, dahil nga kakahinang ini. Sabab, yung kakahinang ini rin mga mataod na amuin, laong tabihan, amuin, dahil di pahadun niya, hipananam sin Allah subhanahu wa ta'ala, ha manusia, amuin, manusia, hakauman yan, ataw hain-hain na binaybayan, amuin, nagihinang sing kakahinang ini. Mataod ni malawa ni pagtulong tawang, malawa ni imbarakat sin alta, tumaod ni namuin bala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hidaginis ni paratungon sin Allah subhanahu wa ta'ala, hamuin long tabihan hapag-usaha, hakataan, akan na mag-uusaha, subay sila humati marayaw, sin mga hukuman, sin pag-usaha, iban sin hantangan, mangbiadin ng pag-usaha. Sabab yung pag-usaha rin ang mga bista sin aramatan ni Islam, ibadat, sa lagu-lagu patuhan na to Rabbul Alamin, na subay sab kita niyo amuin, laong tabihan, hatihon na to atulan, dahin doonin hukuman, dahin doon hapag-usaha, atawakan, hapag-amuin, pagparakan sin alta, mabaya kita niyo amuin tumulin alta na to, wayron sa niya, sa bangmana mo hindi lumabay dahil mga kakahinang bihay ni. Ang payari na kita niyo hazaman. Amuin waktu bihayaon
Inmano siya, di na magbista sinamuin, insin yaun, inalta yaun, halal kan, atawa haram. Sabiha yaun, inbistahan si mano siya, sin pagkawa niya alta, hambuok da. Yari na kita niyo zaman, amuin laong tabihan, zaman amuin laong tamabista tanah zaman bukun marayaw, amun mataud na aka din tao, mangi deng sin marayaw. Iban imano siya, nagahali pakanya, amuin, deng naman ha, ginhawa niya, paalta niya, pakata. Nabiyaon subay kita niyo maayad. Pag-usaha, long taban na pagpataod alta, pagpalihala sin alta. Sabi mano siya, kabalikan sin kita niyo bihaon, inatulan nila, pagpataod sin alta nila, pagkawa sin rijiki nila, laong nila, ingkatan, amuin makasud na palom sin bulsa, kuha mo natin halal. In makakuha din halong bulsa, mo natin haram. Hangkan na, wayron na pagpi, atin niya, sin, amuin, yan nyayahan, sin, liaukan, sin, piyagdaangan makahihilo, sin, piyang laukan, kata, basta sin na, atin niya mo natin halal, amuin na akaun kaniya. Inamuin wala niya, nakawa mo bukun halong lima niya, amo natin haram. Ang ating kamatauran, simbistahan bihayaon si mga manusia. Ang na, subayin kita niyo mga palanggungan ha, pag-agama, muna humati kita niyo sinamuin, atulan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inatulan sin Tuhan na Rabbul Alamin, subayin na tulay sa pagtuyuan, hatihon. Kung sadya kita niyo long ta maglingkod-lingkod, biasin mag-inom tuwig, sa pagtuyuan sin kita niyo, biasin kaibanan. Bangkaw nagtuyo, naglag sin alta, naglag sin kabuhianan mo, nagtuyo ka mo, pasalan sin pagdunya mo, sin katan mo, nasubay mo rin sabihin yung pagtuyuan, supaya kahatian mo, unin halal, unin haram. Mapinig mo in halal, dahing haram. Atawain haram, dahing halal. Bukun mapapaglamo kayo na sadya. Bisanin kita niyo, bang kita niyo mag-inom, amuin lang maiinumun niyaon, bang mulya mo kayan, naglamo kayo namuin, bukun na hatimplahan niya, bukun na marayo inumun. Na ininilaw ta, labi-labi na atulan, sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Palihalan sin riba, papaglamo kayo, miban sin bukun riba, inini, at inadeng mga kasaan sa lagu-lagu, hinang dosa sa lagu-lagu, Allah subhanahu wa ta'ala. Nasubayin mano siya pakaniya maayad, mahali, kakahinang ini. Sababing kakahinang ini, long tabihan, then pindahan, labi-labi na, aun to, duak tukit mano siya, inini din mga siksatan sin Tuhan Rabbul Alamin. Ang kan nayari pahadun niya, timatampal na inamuin kasiksaan sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Nasubay kita niyo mahali dahil nga kakahinang amon pag-anong riba. Asal dalawang tayo, tapsilan niya, palihalan sin riba, mataud long tabihan, tibayhuan niya, iban hatihon sin kita niyo sa inini, mahabuk na to sadya, biyasin amuin tari kasing kitab, hati niya magpatumtum kato, sin amuin magpapahali, habi akato tanyo, di kita niyo pasuukon, papakahinang amon pag-anong hinang riba, hinang diharam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabad, niya to lamod deng mga dusa sa lagu-lagu patuhan na to Rabbul Alamin. Damik yan nasabot yung Sheikh dahil ilong nawat tawali yaw mazahab. Iban sinamuin makoy ikaw rin hapag-atubangan. Iban sinamuin satro. Mayroong problema, bang biya sinamuin paruman sin Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ. Wayrun sa niya, bang kawamuin, long tabihan mig, doon na pag-atubangan, amuin lumag kaw sinamuin katanaman mo, lumag kaw sinamuin long tabihan hikakusog mo, lumag kaw sinamuin hikaato mo marayaw, may ato saan niya. Bukod naman natin pag-anong dahil ni ayat ini. Sa bangin tao amuin long tabihan, minig doon na pag-atubangan, kal na sindi na siya amuin dumamag atubang inyaon dahil mga amuin dusa na rakula inahinang niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab imig kaw
dahil nga amuin pag-atubangan iban sin satro, inyan hikalam masinamuin long tabihan sin iban mo amuin mga imaatubang niya pa satro sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hikalam hika bulak sinamuin pakun, sinamuin mga sila imaatubang amuin imaato hawak to yaon. Hika kusin kusog, hika sud sinamuin kalam mapapagkahi amuin mga imaatubang hawak to yaon. Hikalam hika kusin kusog, hika mataw din amuin jumaturenon nga sabiat tuin mga sila amuin mig dahil doon hapag-atubangan di na sila amuin umato inyan dahil mga amuin dosa rakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lamod yan dahil mga dosa patuhan na to Rabbul Alamin amuin dosa rakula bangkaw nag-aatubang iban sin satro inyan dahil mga laong tawihan sa lagu-lagu dosa. Mareho pa panagnaan wala na kumiyakad. Mareho pa panagnaan wala na kumiyakad. Kaya nga tubang way miyakad di nga panagnaan kal na sin aun dato sa labi lagu niya rin sinamun niya to na kumiyamakad pagubos migkaw. Labi rin sin lagu inamuin yari kaw wala kumiyakad na panagnaan sa bang kumiyamakad na rin ito amuin migpakaw. Amo na to inamuin sa lagu-lagu dahil sa dosa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian lang nasun syekh ini wa qadful muhsanatil ghafilat al mu'minat. Amuin mga sila masub magtuhuma atau asyusyureng kato inamuin manuhuma ang mga sila kababaihan amuin mu'minat mga sila amuin bariman babai tuhumahon kamaruan nila sinin sila yaun wayrun nakahinang wayrun pamusog atin niya in sila yaun halawm atin niya long tabihan amuin palihalain kamaruan nila inyan tureng mga amuin dosa rakula daisab pa Allah subhanahu wa ta'ala sa mataw bihayaon atin niya makit asad jabi mga babae gimo ada yang habay atawa uno-uno nabihan nagbisara atawa manhuma magtusin na mo buko marayaw inyan deng mga dusara kula pa Allah subhanahu wa ta'ala lamud day diha amuin dosa ini amuin mga sila nakapaghula na kababaihan inamuin paghula nila yawnin pagbana nila inyaw na mo yawnin deng mga proteksyon nila long tabihan amuin bukon naman yung pagyanon di bat inamuin napalihala in kamaruan amuin mga sila budyang ini nila mo din mga sila takabana amuin nagpalihala sila sing kamaruan nila labay sinamuin paghula-hula pagbana nila inya tula mo dahil ito hisiusim nanuhuma kanila kamaruan nila amuin bukon bunal iban misanin amuin long tabihan bunal inya to in karya salin niya subayin pakanya amuin hitapok long tabihan diha to hiwa in kaayban sin pagkahin niya sa ini nilabi-labi na yung bukon bunal imaksud dahil amuin bukon bunal manuhuma magsabot magtumbi sinamuin mangliulakad kamaruan sabuto ni namuin long tabihan ang dihilpit na hapag mga sila amuin mu'min kabayahan sin kita inya tudeng mga amuin dosa rakula pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin long tabihan tuhumahon nila bisarahon nila inyaon nakahinang bihaon nakahinang miyaon naghinang simbihaon sinamuin bukon niya tubunnal way kasabunalan niya inya tudeng mga amuin dosa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ininilang tabihan kuno waktu atau way pagpi zaman way pagpi lugal bangsaw pa main daing kato tani amuin nakahinang nakabisara nakatuhuma nakahuna-una suway kita niyo magtaubat pa Allah subhanahu wa ta'ala ini ring mga hak sin pagkahinato amuin bukon kita niyo marayaw makita amuin long taon subahat aong kabihan magtuy kita niyo misara sin bisara bukon marayaw labi-labi na kamaruan amuin manuhuma
sinway kasabunalan ininireng nga mga dusa rakula patuhan singkitan ni Rabbul Alamin. Nasabot para hindi ilong tabi minha uququl walidain. Nasabot para hindi amuin pagmaksiat harwa maas. Para man pasin Allah subhanahu wa ta'ala wa wasayna al-insana biwalidayhi ihsana. In wasiyat patumtum banda katutan sin Allah subhanahu wa ta'ala in habi katutan yung manusia in papagmarayawon, papagtaaton, papaghinangon marayaw harwa maas. Para man pasin Tuhan na Rabbul Alamin wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Indeng ha mga amuin long tabihan kawajiban singkitan niyo sa lagu-lagu muna amunay magtag-ipon mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala mapuas din dito in amuin magmarayaw magbakti magtaat parwa maas. In magmaasiyat parwa maas ininireng ha mga amuin dusa rakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab way roon na rin di dahil ha mga long tabihan amuin magdihil sing kapatut sabab in amuin puas sin Tuhan na Rabbul Alamin in maas in inaatawakan inama sila na ini imano si amuin lima sakay mo himinang singkatan ununo timahan sing dahil ha mga long tabihan naman pinakamababa tungbas mo kanila magmarayo ko kanila. Ininibiyutang sin Tuhan na Rabbul Alamin in hak long tabihan in kapatut sinamuin dua maas in amuin wayroon manjari magmaasiyat amuin lumanggal sara at atawakan long taamuin himinang bukun marayaw kanila karua. Sabab inila mo din ha mga amuin do sarakula beta sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kabair. Qalu bala ya Rasulullah. Qalu bala ya Rasulullah qal al-isyraku billah wa uququl walidain. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mabaya ka kamu amuin pahatihun ko baitaan ko sin deng ha mga dusa sa lagu-lagu patuhan Rabbul Alamin. Qalu bala ya Rasulullah inangis mga sahabat huun. Ya Rasulullah qala al-isyraku billah wa uququ al-walidain. Betaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda niya amunay magsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala iban sin amuin magmaksiyat parwa maas. Dengan sabiat tu subay pakanya amuin magtaat parwa maas. Subay magbakti parwa maas. Di magmaksiyat. Ingkatan hinang atinya hinang diakan nila bangma namuin bukun sulang pariakan sin Allah subhanahu wa ta'ala subay kita amuin long kabihan makad sin kabayaan nila. Bisampa hapalihalan inamuin muslimin anak bukun muslimin maas sababin in baita sin Tuhan na Rabbul Alamin wa sahibhuma id dunya ma'rufa dahon ta maglundang panun hakarayawan inamuin maas tamisan sila amuin bukun na nagtataat atawakan nagmamaasya atawakan nagkukupur pa Allah subhanahu wa ta'ala di kau manjari amuin long ta himinang sinamuin dahaw mo sila agad magsumadya maglundang panun atawakan amun magmuamala sin amuin muamala bukun marayaw saukat nin sila long ta nagkukupur atawa nagmamaasya bukun niya to subay hilabay ha kata na hinang marayaw, ha nasihat, ha kabtangan marayaw. In maas, misampay kaunan nila nagkukupur. Allah subhanahu wa ta'ala, di manjari amuin magmaasiyat kita kanila, sumulang kita sinamuin kabayaan nila, magpasakit kita sin atay nila, at magdihil kita problema kanila. Inyan subay hati niya magtaat pa Allahu magtaat parwa maas. In pagtaat parwa maas at niya lang mga pagtaat in amuin di kau dumihil problema kanila. Di kau dumihil problema
kanila. Di kau dimihil sakit tu, di kau dimihil uno nakata namuin long tabihan amuin makarihil ambuk bisa long ta problema. Nadamikyan ni maas supaya siya di magproblema susungon subay amuin tarbiyahun niyain anak niya atiranan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya susungon waktu susungon zaman di sumulangkan niyain Allah subhanahu di sumulangkan niya mga anak niya. Ampain para kala yan sabat sin mga mag-iyan lang nagkamata dino tudan ununin hinang mo hinangon day sabiat to kay mo akan na biyayaw bangko mabaya pagtaatan kau sin anak mo subay biyayaw pabagtaat na sab ko hamaas mo sabab bangko makabak anak panubo inyat to atin ya bangko biyaw magmaasiat himinang ko mo kumarayaw hinangon day to sabiat to kay mo hinangon day sabiat to kay mo sinamuin anak mo angkan na inhinang maasiat ini pagkareng mga maasiat, inhinang maasiat maglamin siya. Inhinang maasiat maglamin siya. Akan nawang di mapupu apanagnaan sambil pakahinapusan mabut. Uno hinang amun maasiat nagkasabot sing kita nyo limabay. Inamuin long tabihan nasabot sing kita nyo inamuin pagriba nasabot kita nyo sin paganya sin alta amuin mga pagkaon sin alta sin anak yatim iban sin kaibanan pa. Iban na sinamuin nyari kita ni behaun hamuin hapag maasiat pa dua maas in pagmaasiat atin niya bang siya di mapupu bang intaw di magpantun di magpinturo di niya pakaron in amuin ginhawa niya pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala pakabayaan sin sara tanto na sadya ini magpangkat-pangkat mahinang siya pusaka mahinang dasya pusaka sabab maglamin pangan na lima kita kay mo hinang yaon inyat tumarayaw wala mo ito kay ngatain inyat to hinang mangi na langgar sara paamuin Tuhan mo Rabbul Alamin dahil nga sabiat to impagmaasiat pa dua maas ini nireng nga mga hinang amuin langgar sara atawakan hinang dusa sa lagu-lagu paamuin Allah subhanahu wa ta'ala nawayroon na tumaw da zaman sing kita ni bihayaon. Miabot na in waktu, amuin magbuka na in maas pa anak. Labi-labi na, bang amun limaggo na malasag na inamuin anak, nakabaak na kabuhianan, nakabaak na limad dunen pikilan, aw na pangadji, aw na uno-uno nakatan, aw na pangiskulbihan, nakaabot na hadarajat bihay ni, aw na waktu bukaon nila na inamuin maas nila yatubihan. Nito rin nga mga amuin hinang bukun marayaw, hinang paldusahan Allah subhanahu wa ta'ala. Misan, unin iabutan sindarajat mo riha dunya, inya tumaas mura, suwayra kau magpatikupo, suwayra kau magpatibaba, suwayra kau magtaat, suwayra kau magbakti, kanila dua. Sabi niya, tuday nga mga ibadat, patuhan Rabbul Alamin. Iban, misan pa kau unuin hinang mo, di mo katungbasan, labi-labi na inamuin ina mo dahil di hadunya. Sa in kita, makad kita amuin pamandok sin Tuhan na to Rabbul Alamin, bang kita papagtaaton, magtaat kita, bang kita rin papagmaasyaton, di kita magmaasiyat. Pagka long time amuin, di mihil problem, harwa maas, magpasakit atay, amuin magmaasyat hamaas, inyan maasyat dahil sa pa Allah subhanahu wa ta'ala, inya tutubtub dito, in pangakadta, di kita magmaasyat, sababin yan maasyat dahil sa paamuin Tuhan sing kita niyo Rabbul Alamin. Dahil nga sabiat to, atin niya, subay kita humati marayaw, bang uno naman namin kapatot sin maas, supaya kita rin makapangliulakad, kita una tukatan bihan, bandingon, amuin magpatibawa, magpatikupo, himinang sinunukatan, tibayhuan amuin hikasan niyang hikarayaw sinamuin parasahan nila, supaya kita amuin di makalanggal sara, kanila isab, labi-labi na Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian nasabot si Sheikh Deni wa qati'atu ar-rahim. Amuin magbugto sin amuin parsugpatan sin magkampong sin paglasya sin pagtaymahod. Inyan dahil nga mga dosa rakula patuhan Rabbul Alamin.
amuin mga wayrun lasaha kampung, wayrun lasaha lasya, wayrun lasaha taymangud. Inyan atinya dusa rakula inhinang niya patuhan Rabbul Alamin. In Allah subhanahu wa ta'ala nagparman walladina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Amuin hipapara magsugpat sin Tuhan Rabbul Alamin hisiw-siw namuin long tabihan imapatuk daw magsugpat amuin dia akan sin syara inyan long tabihan pagkampung amuin silayaon Parman pasin Tuhan atu Rabbul Alamin fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Amuin long tabihan ini ni deng hamanga long tabihan amuin hinang bukun marayaw in amuin wa tuqatti'u arhamakum. Amuin magbugto simpal sumpatan sin magkaw kampung sin maglasya sin pagtaymahud. Ulaika alladhina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum. Inyan deng mga makaka kita amuin laknat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Butahun kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, bisuhun kita di kita dihilan pangita amuin pangita pakasabunalan di tanah kahatihan ni namuin bunal iban sinamuin bukun. Inya bang kita maka amuin makasud pa mga sila amuin lianat sin Allahu subhanahu wa ta'ala. In magtaymanghud, in magkaukampung, in tao maglawlasya, suway pahuguton, in amuin palsugpatan, sin amuin pakanya-pakanya. Di manjari mamugtoi, inyan deng mga amuin, dusarakula patuhan Rabbul Alamin nasabot dahin diha sin Sheikh, amuin qati'atur rahim, amuin magbugto simpal sugpatan sin amuin magkaukampung isiusun na rin ha taymanghud atawa lasya atawa pantungod atawa ununo na amaun inaun denghan sipak ha upat apu long tabian full side sinamuin dengha maasin usog dengha maasin babay atawa rin ha apu usog dengha apu babay hawari siban sin usba subay niya tukatan amuin pahuguton in palsugpatan. Hisiw-siw inamuin mamugto isin palsugpatan, sin pagkampong, sin paglasi. Anya tureng nga mga amuin nakahinang siya dusa rakula pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Di man jari namuin long ta amuin maawon dito yung pagbugto atawa himinang kausabab. Sin hikabugto sin pagkasilasa, hikabugto sin paglasya, ipakabugto sin pagkampong. Inian atin niya suway baita paanak apo inyong lasya mo suway mo lasahon suway mo kasyon suway amo hindi mo bugto ning palsugpatan mo iban sila iban asipon mo atawa unon hinang amuin hinang diaakan amo hindi kabugto sin palsugpatan sin pagkasilasa sin paglasya pagkampong inyat to suway amo ato inamuin jagahan amo hindi siya mabugto sa babin amuin pagbugto yaong kaniya deng mga hinang atin niya dusa maasiyat pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Amuin indeng hamangal. Lamun diat tureng hamangal long tawihan. Amuin dusa rakula pa Tuhan na Rabbul Alamin. Inamuin magbugto sin pagkasilasa sin amuin pagkaukampong, pagtaymanghon, paglasya. Pila na yung bihayaon hati niya tao mas labi pa yung bakay nila, labi pa yung namun palsugpatan nila hamuin nagkilasa dya tawa ununo in akamatan ng Islam dia darajat niya inamuin magbagay dia darajat niya magtaymanghud dia darajat niya maglasya dia darajat niya magkampung aun kataan ini atin niya darajat sinamuin pakanya in labi-labi na lasahun muri labi-labi na amuin pakusuko min palsugpatan mo biya na si mga amuin sabot sin Allah subhanahu wa ta'ala, intay manghud mo, in maas mo. In kay ba ng manusia, malasa ha bagay, deng sinamuin halawang bay, maas niya at awatay manghud niya. Bang pabagay niya, mareora kuman. Sa bang pamaas, patay manghud niya, mangi, wayroon biya. Matumari na mo indila. At tawakan, di katiw-tiwan, deng naman hapili, bansing kaul. Di makakuan-kuan biya, di makatiku-tiku, magtuwi biya. Amahan, astulan, maghinang sinamuin, hinang magpakita sinamuin, piil palangay hukun marayaw ha amuin,
maas niya muna tayo mangudya kampung niya lasya niya. So ang paturo kaing amun hat niya bakay niya sadya marayaw siya. Wayron saan niya in kita marayaw ha duka ing marayaw ha bakay niyan nga mga long ta suway kita ni magmarayaw sa bang kita marayaw kanila bang bunnali na mo in pagdayaw sing kita kung kita biya sa parati munapik yaon tinya akan nalong na si mga kaibanan bang muin tao kita unin siya marayaw kita abang siya marayaw halawang bahay niya mataw din ang mga manus siya amuin marayaw hakuha sa mga halawang bahay niya bukon amuin niya rin ha zaman bihayaon bang mga bagay marayaw ra kumaning ka asipi marayaw ra kumaning kakatan sa inamuin halawang bahay niya bukon mabuka na kaniya tawa ununo na yung paghinangon niya niya tureng ha mga amuin long tabihan alamat sinaon nipak sin tao halawom sinamuin pangatayan niya iban sin alamat sin bukon siya tud marayaw intaw marayaw muna dayaw niya amun yun halawman niya muna amuin kawajiban niya tuod amuin takakapatot matukan niya amun natin namun dayaw niya amuin pagbaktian niya pagtaatan niya bihilan niya sinamuin karayawan amuin pagmarayawan niya amun natin namuin kabayaan tuod sinamuin sara long tabihan dito kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala biasin mga nasabot na to ayat para man sintuhan fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum aun dayang mga manusia atinya marayaw harukaing bukon marayaw amuin yaon amuin tagkap aun atawakan takakapatot matukan niya nasabot para di laong tabihan wa syahadatu az-zur amo na yung pagsaksi sinamuin bukon bunal pagsaksi sinamuin kaputingan dahil ini dahil mga dosa rakula pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil isabot sin Tuhan na Rabbul Alamin wajtanibu rijsa minal awthani wajtanibu qawla az-zur kapahliun kita rin haamuin, lumi sinamuin kasirikan, pag-ibadat, duka yung Allah subhanahu wa ta'ala. Iban, papaanibun kita, papalayun kita rin haamuin, pagsaksi, pagbisara, sinamuin kaputingan. Ini rin mga tusarakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakan na siyabot pasin, aun pa rin ang mga hadis, sinjunjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kabair qalu ya Rasulullah qalu bala ya Rasulullah qala al isyraku billahi wa uququl walidain wa jalasa wa kana muttaqian faqala ala wa qaulaz zur ini sabda sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam mabaya kakamulong na baytaan ko sin deng mga amuin do sarakula malaggo pa Allah subhanahu wa ta'ala bayt asin mga sahabat huon ya Rasulullah qal sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuna in pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala pagmaasiyat parwa maas in Rasul sallallahu alaihi wasallam in kaunan niya nagbisarahayat to limilingkod siya biyan si masaday-saday sambil nakapamung siya ala wa qawlaz zur in Rasul sallallahu alaihi wasallam yagbalik-balikan niya namuin bisaratu ala wa qawlaz zur amo na yung pagsaksi simputing sambil mga sahabat biya nanimbang sila bihan may baalaw na di pa humundong in Rasul sallallahu alaihi wasallam biya na susa sila biya amo nanimbang sila biya hiyanggaw sila sinamuin in Rasul sallallahu alaihi wasallam piagbalik-balikan ni namon pamung niya amo na lang ng pagsaksi simputing nawayron na tumaod labi-labi na hamuin hazaman na tubihayaw kya saksian sing kita niyo yung pagsaksi simputing haka laumbay pagsaksi simputing hakuha bay pagsaksi simputing ha karandanan haka tabu-tabuan haka tinda-tindahan haka upis-upisan paghuhukuman katan lokal agad yan doon ni namuin pagsaksi sinamuin kaputingan ini nga mga amuin long kabihan yung pagsaksi simputin nga mga amuin do sarakula pa Allah subhanahu wa ta'ala iban sinamuin hamano siya mismo ini nga mga hinang bukon marayaw
sa ipagtapok sin tao, iba na mo yun, nabiyak sa nahati ko Allahu alam. Amuin, pagsaksi sing kabatilan, pagsaksi sing kaputingan, pilay na mo yun, nalawa alta, sabab sing pagsaki sing puting. Kaya lauan, pilay amuin, kaya pakuan dugo, pag-asag dugo, pilay na mo yun nyawa na naway nalawa, sabab sing pagsaksi sing puting. Pilay, jibat yung pag-anyaya, sabab sing pagsaksi sing puting. Mataw din na mo yun long tabihan, sabab sinamoy pagsaksi sing puting, amuin mataud tao kaya laukan, mataud alta na lupas, mataud dugo na lupas, mataud din namin pag-anyaya ingkatan, sabab sing pagsaksi sing puting. Bihayaw ning puting, timang parto na manusia, magtag na dayang halawmbay, mutingin maas pa anak, in anak pamaas, halawm sing kauman, in nakura, pabata, katan, halawm sin upis, in nakura, paka, in mastal, in katan, bihayaon. Libutin na mo yung pakanya sina mo yung pagputing. Pagsaksi sina mo yung bukon bunal. In pagsaksi sin puting, mga maas, tayo manghundam mo aka ma-Islam, dahil nga mga amuin laong tabihan, tibayuan niya, amuin makaan niya yakaw, sabab sing kaputingan mo yaon. Naanyaya mo magtuy, nag-anyaya ka ha, muna, amoy hapasal sin pagputing mo yaon. Kaya lao kami ginhawaran mo, sinini ka umiuting na ka, nagsaksi na ka sinamoy puting. Panagnaan, hati niya, kaanyayahanin niya mo hinang yaon. Iban nakaanyaya ka, amoy siyaksian mo yato. Nakaanyaya ka, amoy siyaksian mo yato, nagsaksi ka sumbukon bunal. Damikian, nakaanyaya ka, amoy laong tabihan, nagpasaksi kayo mo. Atawa susu na mo siyaksi mo mismo yaon. Atawa nakaanyaya kaw long tawang palihalan sin alta, nakaanyaya kaw simpagsaksi mo yaon, pilay na mo yung nalawa alta. Akan na yung pagsaksi simputing, ininireng ha mga amuin, hinang bukon tuod marayaw, amuin, liyangan tuod sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasabot pa amon khutbah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kahinapusan amon paganon hajjatul wada, amon paghaji sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram. Ina mo yung pag-asag dugo, yung pag-anyanya haalta, pakamaruan, inyan haram. Inang langgar sara, hinang bukon marayaw. Hinang hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Napilay na mo yung tao, asabab sin pagsaksi niya sin puting, naasagin dugo, nalawain nyawa. Pilain amuin jimato, sabab sin pagsaksi sin puting, pag nalawain alta, nalupas. Inamuin tag-alta, nakatupabukon pag tag-alta. Nalawain kapatut, sabab sin pagsaksi sin puting. Pilain tao hati niya, kialao kaning kamaruan. Natuho mabukon marayaw, inyaon siya naghinang pagkita bukon. Tiukod, sabab siya naman kagsaksi simputing, inyan haram katan. Pilain naman yung nagjatubihan. Man, inyan dusa rakula. Pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Ang kan nasubay halian simpakanya-pakanya, inamuin parakala, ini dahil mga amuin dusa rakula, patuhan ratu rabbul alamin, amuin laong tabihan, pagyanong syahadatul zur, amuin magsaksi kaw simputing. Sambil bihayaon hati niya, intao mag-ingat na simpagputing, bang man amuin, imputing mahinang bunal, imbunal mahinang puting. Inyan kaya nga tandasin Tuhan, iban kaya nga tandasin manusia. Bang di gumawa, habiyayaon, susulungon, gumawa din namin hinangin. Allah subhanahu wa ta'ala, di siya mabaya pagkarapatan na parjanjian niya. Imputing-puting da. Bangkaw si maksi aputing, habiyayaong kaya nga tanda susungon. Sa inyan, tumtumon sing kita, impakanya-pakanya yan, tanggung jawabing siyusureng kato, in si maksi himinang simbiyay ni, hakakahinang niya. Sababin Allah subhanahu wa ta'ala, misampa si amo indi kurisunan mo, paling katumunin kabtangan mo. Bang iniyan, in hati niya,
in pagsaksi mo yan, pagbisara mo yan, bukun da bunnal, ini yan, kaya nga tanda, bukun bunnal. Dahil ito, akan na, ini papaani pun kita sin Allah subhanahu wa ta'ala manghinang bayani sa bayi hinang dosa rakula patuhan Rabbul Alamin. Dahil di pahadunya, bangkaw nagsaksi sin bukun bunnal, makaanya niya kau, habi ang mga nagkasabot sin kita niyo, kapalihalan, amuin, nyawa si manusia, kapatut si manusia, alta si manusia, maanya niya mo yung tukatan. Sa asusungon adlaw, labi-labin hadlaw kiamat, tanggung jawab kau haamuin pagsaksi mo yato inyato dahil mga haram mutalak haram atawa dosa sa lagu-lagu Allahu subhanahu wa ta'ala subay halian sinamuin pakanya rin kato misam mo amuin law mo paling katon mo idagin niya sa dekorasyonan mo na bangin yan iman niya kau simbukon kapatut mo atawa simaksi kau simbukon bunnal inyan dahil mga dosa sa lagu-lagu tanggung jawab mo hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala iban yan hadunya pa ipakita dasin Allah subhanahu wa ta'ala ya hati ko ba katubtubon na to na sadyaray dito pagbalikan dakuman aum pa tulong tabi sugpat niya sin amuin pangadji sin kita niyo na mga unsa pa mga kasaan lapal kabtangan sin kami bukun imam wala imamo inya to kamo sadya pagmapan niyo rakuman bangaw ni mamun niya to baha taupik iban amo natin agarun nato amuin applyon sin kita niyo murah-murahan pagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga waktu sin kita niyo amuin nausal nato papagtaat papagtuntut ilmu sabab inamuin pag dungog sin ilmu pagpangadji sin ilmu pagtuntut sin ilmu pagtuyo ha ilmu ini ang dahil mga ibadat sa lagu-lagu Allah subhanahu wa ta'ala. Na insyaallah papagbarakatong nato sintuhan nato Rabbul Alamin, amuin dumagbus kato tanyo katan, bang unon kihatihan nato, iban kalayuan nato katan, hakihatihan nato amuin pialayuan kato sintuhan nato Rabbul Alamin, in mga nagkabisarasin kita niyato, inyato bukun deng kamu, inyato amuin hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala, pajatuhun na dunya, labi-labi na hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu amin di na magmumpaat yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim di na magmumpaat in pangalta in kana kamu in piag babantog mo amuray na mo in banguno in hinang mo marayaw uno in dayaw sin pangatayan mo amo nato in magmumpaat kay mo hasusungon hadarat sin Tuhan mo Rabbul Alamin in mahuli patubtubon namon asadyaray dito itukbal na magbalik inamuin salam kasila sa kanyong katan halapal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين